Oh iya. Maupun oke. Bang, udah. Ingat baik. Maupun senani son, maupun sempur son. Ya, kalau maupun sempur son. Oke. Sehingga tidak. Saya kalau pakai sosial. Yo. Ada aja bukan di sini sudah. Jadi mas kita main dah hasudong ala dorong tu hita. Dia pun kita kain nata masih pasangan nama teh 12 meter 12 sebelum kasus sini. Masih buat kendengan nama sini. Asal boleh dapat lau mau lu jadi kunta. Amang betul. Batara pada potang. Sodong dong habis so kesiapunani hasbuto rapat dok keburunami hama lagi. Berbagi kami sesuja balatiknya pernah kau ni batang hari ini. Asal jumolo jomang uning kami ada di botol itu dapat de perhatian kalau damang dalam malo pertagadi. Hatahon jo tagading mito mat tadi tata nomor 2 nomor sakabi. Hatahon damang tagading mi Tuhan Tuhan Taraya ini atas beribadah. Alagabi luhabi di balik masuk kita ni, lumobi mapala di huda bolo no, hatahon Tuhan wana huda. Gabi dalam horas separupa makasarane kedamang, semuanya kesarane kedaupung. Asal jumolo hami, asal tangan do boton ujungnya jari-jari. Jumolo mahami masomba, teman tadi watana marpuna masabi, beda ada somba-somba. Arok salah pangalakon nami Tua Kamat Taraja nasunggunya karena dua-dua kuda soba Tua Taraja mau jadi mana berburu kami yang malah dihutau di kami yang orang-orang asal tak bulan isi bagian di kilo di pagi ringan horas tuh hari orang-orang rapat dok keburu di kilo hari masing-masing baik udah sumpah tuh orang dihutau mau jadi mah dia materi bata pengiduan nami sepasaha itu kami garuk masara-sara lumo gitu bonani asuto asa bermula nauli bermula nadenggan bedamang kuda muda-muda
Biluha tarodia beda tu bea nang magalia mahamina marhamaragi maniania untuk buru nami baik gudang pasu-pasino kalili gudang hadi ramai itu sudah maniania bagulta sudah buru nami Mulai dia bang perkursi nami
Balian tawi kami namar hamarang rapat do guru nami. Asal dia gawe dia horas lumo binjulon nyarion salu na paparan dari damonne. Diso sadar rohanami kami namar hamarangi lumo bi paparan de pung nami dia bala tikyon rapak manok rohami dison. Salah dia ma perkorsi nami baijo gudang ijo persadam babain amanah doh buruna. Iya anak tidak ada orang kisah saluna ono 12 laki dak kuama. Iya. Ono 12. Sudah bepar di dalam nasa rumah tuau di Bangarato do sudah. Jalan yo penyo di botok kuna sado tuburi di dalam umburun di Bangarato do di Pamulihame. Panggilan nami tu amat tadi mata pertua nomor sangabi. Anggianya nak kapino pernah saluhun dari cara berserakan inon. Saya dah nak tong ayat etio. Dah nak apa kata Roma. Ay sunte manusia mah. Bonanya sudo lubo kita namara-marangi. Ala ima denganna ima ulina adora soba satu baru tahun ni. Lubo kita namara-marangi. Peparan dia pun tenarong di sini itu kisangon. Semua kita dengan masuk buluban kita namara-marangi. Buah bang. Nau sahamai. Kita namara-marangi peparan dia pun tenarong di sini itu kisangon ni. Termasuk model dulu sudah keserbutu. Sudah na hita namar hamarangi, dengan do hita namar hamarangi, permorhani de inangoni, dengan kita masih lebuluban. Robi mahu tuso. Orang nagong man makulo biha. Orang nagong ay tawi. Bulu lang ako bersiap doa. Nah, alana dua setan jadu hita namara. Namar hamarangi so terbutu sudah beriba. Alana si sakorai halti nama bating dua lagi ngatang binoto kan. Mau lihat deh. Sentai bicara bulu. Ay satu pe. Oh. Jadi amang permusi kami yang kohami memperhidup pung nami yang kena perjoli dengan dohami masa minami semua dapat negau semua surat di robea sana bunuh kami dia balatikyon ni asa masih belum kami namar lagi tuh dari asuto pada di namun ni bedamang kuda bulu-bulu bi
Sonima kaamuna na masiluburo kita dia petikion di perlakoni matanya romi dan pola behida berubani masih dia kata be sonima hata sekami na mangulubulubi among kadamang saluhuna kadainang bahwa semaja lagi jadi petikion ala umman kita ternami di amusdela saluhuna borunami termasuk borusia bolona borunama dua do borapuan dohong borutubu sudah berhoi beler pertikianon di masa kami matu habu borunami saluhuna apa ada api gudang ngadita na boda kumegeli yang ikon di borusia bolona kesong kesune ya, baru nama dua. Sudah mah baru nama orang nama kesempatan kita pernah tolong. Mengajar aku, tu. Magatan mali tuhat tadi bata pangan batai. Adile berdua. Sifat-sifat tahat di nama mereng natulangom natulak tunda burjuan konsodi di hamu akad tulang nami natulang nami rodi tulang ni tulakku sialadan tirai tak tu hula-hula na poso molotong tuhudok bersada kamu akad tulakku ba
Salu mana budok isi. Ay tabu di makrata nahot rodi sa diring na. Atalam dijampai asi do holong nirana tuliga. Ada teman di kamu. Ima nakaat na siya na nolotung. Ima siya manurong pasa magpaka ahanggit ko. So, kamu sir kapunan Malasa kamu tariakku. Jadi malasa di gasan na. Ngabang, kaya namang lain. Jalan mamung daru. Lihamu pagdor sinami. Jadi itu menurut perindakan nabi. Mana tempat suci? Kita pada kita roda lagi. Mana kono tidak. Jalan kamu. Termasuk mana? Baru ibu dah ada ibu. Agak makan kamu menjadi anak makan apa? Oh boy. Ya. Sudah baru. Ibu masih ada baru. Anak buat baru dia. Ibu.
sikap, Pino. Pasikap, Pino. Boleh masalah kayak bodohku, sahur dan mano. Boleh masalah kayak bodohku, akan aku ruku. Iya, boleh masalah kayak Roma musuh, Roma. Tambah hado. Baik na bang buru, baik. Buru na. Ayun ang kimik isa na. Pasado tayo lamang. Kaya
di seluruh kamu tulang nami hula-hula nami ada dilek kamu robek kapartikian tuhame akka gelengmon gabido kamu akka hula-hula nami seluruh na soni nang hami pe gabido nang di akka yan ako muna berhubungan beremuna Gabi. pulang burju molo tu soni penakin haroro nami dihami gelengmon manobahamu akka tulang nami bane marohamu si anggiat ma amat teribata manabay akka na perlu digoluta dingolumu seluhukna akka tulang nami tarlumobi nung gabi nga sa urmatua dayang na tulang namion mulai ate madi Tuhan mengido kami sa ugabiang manyan di akka dihamu tulang nami pinoparnanat na posok tulang Mau dati. Las kami di kiom Amerika mu di parjongjongmu akkada tulang las rohanami di seluhut mulai masa ma parjungu di dainango na tulang namion molo tu songonipe jo do pala sappe di kion di akka pangalohanami akka gelengmon banero hamu mangaju hamu akkada tulang tuhami akka gelengmon tulang las rohanami buy kita mengulaun bolos di songonon di huta bulunon tentu narak do hamu akkada tulang do akkada tuan na dong mga pasugi muna kirsangon sekali pengajari do hami majalo tu hamu akkada tulang somalna boy do pasahatom nami akka silas ni roha tuhak kamuda hutan na dong kirsangon dalam muluboy da tulang maniam gorahon modate siap do hami tulang Jadi Maulana Mamang Boru Puparan nila kunami semodong sa palyana di saluhuna dia balatikyon ado magkatabarkok ay naitiyon ang gorahon mo pagkatutang mo naman hamarangi lumuhin na sila ito bisangon ini orang aku Mamang Boru na burju gorahon ma dari tulang ngau molong na sila jun tulang nami na bunadul mau labe na berbuah da tulang na tinggal na ayo anda buhol bungon tulungan na tua sasar butu baik masih baru na tua sudah beriba na tua lumbang kabiri tulang silubag kabiri na tua lumbang kabiri oke ang ginamit na anong pingisan mo sinaga na pingisan mo jadi tasawalima mo Mamang Boru na burju marga manulung untuk dihamuma Mamang Boru mulai atin na di da tulang mga sahat si kami songon ay natiyo so magkada tulang songon pero ito yung tuwa na rong naliputak isangon jadi itong songon ni patulang ang nilok na tuwa titit mana tinopa golang-golang pangarahu na tungo sa sadia na hupatupahami kalengmon say amat dari batama na managita sa pasuna maduro mulai atin matulang buy mara wahirihani acara siap kami ang dapat nanang silat ang tulang jadi Maulana ma diamu ang Boru nami sa luhuna Boru nami na siya modong sude marapak dia ka Boru nami mula simpe margana ipesalahamin ni sude Maulana Mamang Boru manurung ayaw ko kamang Boru ko manurung sa ibotondo akala kana burju adong do ada nama dua nama do kontak bula si manggule
Yele ko mamin lo ngana ka hulam bisonni. Sebonani asuton. Hamin amar hamara gido hodai maule. Alai maula de mangguru. Sebare kami nak kisah banganan ni mereka itu kagil kembol ada tio. Borata sekarang banganan ni. Lasile kamuro musering itu suara. Lumoi me Tuhan ka ulah-ulah. Pagiduan nami tu amat tare bata nomor 2 nomor sangabi. Amang boru akana burju saluhuna. Aro ada nomor 2 nomor 2. Tudoro bangala pakorang, tudoru bangala pon ai netio. Tungturia behamu saluhuna amang boru nami. Sudah mai dua hari saya di sini hamutong dan kota persaudian. Itu. Asal itu nama kantor jaga itu dia. Guna nama caro ina tio di hamang boru saluna tuga be nama hamura mangada salani amang boru na burju roma hami songon mangulu-ulu bihamu tari gurmu non di pasatan pun tuhamu ale tokin na monda Gabi tulang. amang permusi ni aku musi jo ayo anda mangusi ayo karaja ina benar. Oh, iya. Bajo, gudang kesini lagi. Oh, jadi kita disampai dalam melogi. Siapa mahidak sana? Iya, orang main kemana? Penjalan lagi, video. Sama dong.